Hello! Hello manang kakabsat na yung pagngagsapat tayo amin tata. Kat hello, ni ko man na ni manang yung apidang daytoy. Kat tatang, nagapok lang di trabaho, nag-night sack, oh my God. Saka makaturturo ga. Amo yung nights dito, nag-work ka dito London, anya. Agrugi ka, itikwa. Agrugi ka iti alas 7 iti rabi malpas ka iti alas 7 mat lang iti agsapa. So 12 hours nga shift day taket allowed ka lang nga ag-break iti may isang nga oras. Kas jay day ta. Guray, ginamakpay. Di buok ko. May kukuha katig buok ko. But anyway, so kas jay. So napuyat ta, kasi nga ti beauty, like tinay manang yo, kat medyo groggy, nga kunada niya. So anyway, amo yo, dagita nurses dito yung London, dagi carers, amin, nga work iti care industry. Before nga da Pilipinas, kunada, agabrod ka from Philippines, gapusta ada iti greener pasture iti abroad mapa America, mapa Australia, Canada, dito na London, lalo na dito London, UK. Mamoyo ko na greener pasture. Yung mga mga pati nga greener pasture dito. Baga aguray no, amom no apay aguray no mapay. Ta medyo ma-dehydrate. May 12 hours nga shift, di ba? Sikamat man ti duty awan ti inan na di syempre ma-dehydrate ka. But anyway, so kasjay greener pasture. Ngam kinang agpaisuan na amuyo ti trabaho ditoy no da ka care ket nagrigan. Gamin alam madi pagsasawan tayo man ti trabaho ditoy. Amuyo tagapunas ka. Amuyo na ti kahit kung asawan ang kung ibagan no ti punpunasam. Ta syempre, dagito lalakay babakot sa duma di pasyente na makapups da ijay na makakuada sikat ti aglinis. So may bagbagak nga rod kunanda greener pasture. Amom haan nga mamati. Amom no apay. Ditoy United Kingdom, London, katkwa Land of Gold. No apay nga Land of Gold. Ay, matungpak si ka, non mo pa nga maawatan ti bagbagak. Land of gold, tatipon po nasam kat gold, kasjay ti trabaho. Iso nga, baka kun kunayo nakalaklak ka, inaldaw rin na biing, nga ada ka, nga makasangsango ka nagay balitok. Kasjay. So nagrigat. Talagang land of gold nga talaga. Ang ti panunutam habang ada ka dyan nga agsaysayo no agkukwa iti agkit-kit-kit iti balitok ket panunutam na lang di kwarta kasjay. Ta amin mat nga trabaho narigat, di ba? Mapa-cleaner ka, mapada ka jay care wenno nya. Talagang narigat awan tinalaka pa daya tinalaka nga kwarta. Awan. Tapos kastoy. So, trabaho ka, at dati na dumapay, ag-work ka, aging gana 7 days, 7 nights, ag-work. Kami. Patay dito lola yo. Iso nga rod, nga medyo madadadaal ti beauty, ti kanan night. Siyempre, ti pampanunutam, kwarta, no maminsan, mabaybayan tayo, iti salon at tayo. Iso ti madmadi ko na yo, agur-ornong ka ti kwarta, ngamday ta salon at mo. Baka dahil ta urnong iso ti hospital munto no agawid kasi Pilipinas. Among dito libre ti pa-hospital dito London ngam no agawid ka lumakay ka ti kada trabahom nat nagtamatam. Iso nga aywanan ti salonan. Amoy adapay ti ag double job. Among bade ang trabaho ti rabi ang trabaho ti aldaw tapos nga makaurnong ada ipawit na ije Pilipinas. Katno da kayo mat nga ubing dita Pilipinas nga gis-iskoy lakat say-saya atan yung mat may makaibagak manan. Amuyo dagiti parintis yu ditoy agligrigat da. Kunayo di mauawat yung kwarta, ingkaw ibarbartak, mahang over kayo, mapangkaw dita ihaw, dita batawa.
Ibarbartakyo samantalang dagitoy nanang yo, tatang yo toy nakadumog ag kit-kit-kit ti gold. Tapno lang ada maipawit na kanyam. Kita nyo give and take. Agtrabaho da, agpuyat da, they will work hard. Tapno mat ag-work hard ka mat iti panag-eskwela yun. Dita nga ubing dita Pilipinas. Kasjay, it work both ways. Ang lang nga dyan give, receive, receive. Inka kumkonforme, usaram ti bulak-bulhan mo. Siyempre, ti price to ti parents niya, ti trabaho da no agawin dan to, ti pinaka-price da, kat daytan, no nakalapas ka ti eskwelam. Diba? Kasjay diay. Mangag kayo, daggan yun ni manang yo. Tasyakmat naging estudyante yakmat idi. Nya? Ang kung sayang ti kwartan, tinanang ko, kan tatang ko, tangi nag-eskwelaan. Diba? Budget meal. Din maklak ti budget meal. Mga kami pa di aswan. Kung nahayo siguro, sabaw. Awan ti karnina, sabaw. Ag-order kami. O 5 kami, 5 nga rice. May nga sida. Santo ado-ado nga sabaw. Kasjay. Di aswan, sila kandula. Kunayo ngam syempre sinimsimpaktis ko ilang. Isang naging ore kaskas adak ti land of the gold nga akit-kit-kit. Ti diba? Kasjay. So nga agsingsingpat kayo, bing. Eskwela kayo nga nalaing. Ngam amuyo ba? O ibaga ko na. Amuyo no agbakasyon. Iti taga London, Amerika, ura inyang abroad. Nya? Kaslada. Hanman nga kaslangam. Kunayo siguro, adu kwarta, tagastos da dito'y gastos da ijay naman nyo amo. Agragragsak dita Pilipinas, nga agsublay kami, agsangsangit, apay kunam, agtrabaho ta dati ibayad ti credit card, kasjay, walking credit card, kasjay. Anyway, ituloy ko to, tani panak maturog, mahay blood, makaturturog at ibadlog ko. Sikamat-man ti makainom ti may sa baso nga dato puti, nohang ka nga pumudaw, di ba? Apay agpapaya ka, dato puti. Manginom ka, ti dato puti. Ay na. Anyway, bye-bye. Bagbagak na kanayon, agkararag kayo. Bye-bye.